Ovo nije još jedan promotivni video o dalekoj zemlji koju trebate posjetiti. Ovo je pozivnica u Bosnu i Hercegovinu, vašu narednu poslovnu destinaciju. Naša zemlja je već godinama tačka iz koje se odlazi. Većina mladih iz BiH razmišlja o prilikama za posao u inostranstvu. Dok svakog dana gledamo slike rastanaka na autobuskim stanicama i na aerodromima, razmišljamo kako okrenuti stvari u korist budućnosti generacija koje dolaze. USAID projekat Diaspora Invest je pokrenut kako bi ohrabrio sve Bosance i Hercegovce, Bosanke i Hercegovke koji žive van zemlje ili su se nedavno vratili, da ulože svoje znanje, novac, poslovne veze i iskustvo u domovinu. Vrijeme je da okrenemo statistiku u svoju korist. Vrijeme je da narednoj generaciji ponudimo jasan izbor i perspektivu da se obrazuju, stiču radno iskustvo te prepoznaju prilike u zajednicama u kojima su rođeni i u kojima su odrasli. Kroz svoj rad na terenu, Diaspora Invest je već podržao 54 kompanije koji su pokrenuti zahvaljujući investicije iz dijaspore. Priče ljudi koji stoje iza tih ulaganja širimo dalje i pokazujemo da je moguće uspjeti u svojoj zemlji. Neki od njih su se vratili, neki pronašli partnere u lokalnim sredinama, neki su ohrabrili velike strane investicije u mjestima iz kojih vode porijeklo. Oni mijenjaju sliku svoje zajednice. Na vratima njihovih preduzeća stoje oglasi o novim radnim mjestima. Njihova iskustva uzimaju minute centralnih vijesti, dok se njihove priče dijele putem društvenih medija. I dok naši ljudi od St. Louisa do Minhena, od Londona do Singapura, saznaju o pozitivnim iskustvima investitora iz dijaspore, jedino pitanje koje im ostaje neodgovoreno je zašto to ne bih mogao biti ja? Uz aktivnosti Diaspora Invest sada je mnogo lakše. Pokrenuli smo online platformu za poslovno povezivanje diasporainvest.ba, preko koje se možete povezivati sa kompanijama, organizacijama i pojedincima koji teže istom cilju – ulaganju u Bosnu i Hercegovinu. U Sarajevu je otvoren biznis centar BiH dijaspore, koji vam može pomoći u registraciji preduzeća, izradi poslovnog plana te povezivanju sa drugim kompanijama. Polako postajemo središte poslovnog povezivanja BiH dijaspore, gdje kroz radionice, treninge i okupljanja nudimo šansu za uvezivanje, prenos znanja i nova partnerstva. Svake godine objavljujemo 2 poziva za osiguranje bespovratnih sredstava. Olakšavamo kompanijama koje su tek pokrenute i nisu starije od 3 godine da lakše realiziraju investicije. Nudimo tehničku podršku. Kompanije starosti do 5 godina pomažemo u certifikaciji i osiguranju standarda proizvodnje, finansijskom i pravnom konsultingu, potpori u promociji, uvezivanju sa strateškim partnerima iz različitih sektora. Sarađujemo sa institucijama od državnog do lokalnog nivoa, te gradimo kontakte koji vam mogu olakšati poslovanje u zajednicama širom zemlje. Kroz USAID projekat Diaspora Invest sarađujemo sa lokalnim partnerima, našom perspektivom i restartom kako bismo osigurali trajnu održivost i stalnu podršku investicijama dijaspore. Svake godine podržavamo BiH Diafor, WeConnect te druga značajna okupljanja poslovne dijaspore iz cijelog svijeta. Na terenu svakog dana osjetimo postepene promjene. Pokrenuti pogoni, realizirani poslovi, osigurana tržišta za naše proizvode te otvaranja novih radnih mjesta vraćaju nadu da onima koji dolaze možemo obećati da će Bosna i Hercegovina biti mjesto gdje prilike postaju partnerstva, gdje ideje postaju investicije. Ne možemo sami. Pridružite nam se. Neka vaša domovina bude vaša naredna poslovna destinacija. USAID, Diaspora Invest.